इदैचा छला साप झंगा खनी छेखा दाइम भम्बा खनी सत्य सत्य मखु धाधा सक्सित होते लाकला जु मचबले योपट्टि मेमोरी दुनी मेमोरीले चाहिँ ओचुली चाहिँ छौ तस्क तरौँ भूमिका दु चखुन्छ चिरचिर बखुन्छ घुर घुर कोचा क्वा क्वायाई झंगा जुसा चखु बखु बोलिया नपाई हेमा कराल हजुर थाहै छु म अलि निलिदु नि उम्मी रेकर्डिङ याबले न निला निला टाइम एकदम टाइम टेक याना दु नि मिता सिरला छु बानी बानी हूँ कुलामे जी टल्ला छगान गो झबले खा सोसोवोना तुमका जिता है जल्ला मिखा छूं धाथे चो ओ द प्लस पॉइंट जुल फेन मास वेर ल मी फिलिङ त अथे म्याच जुल अलि ड्याडी उपटि खाल उम्न होल्छ द ड्याडी बिचारा म फेको जित देका बिउपटि ठोमिए अब छनला थौन नचथे चो अले थे चो दुनी नक्टिने थेन फिल जो छ द चाहिँ नि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हाउ चीज नापै लागिसक्यो त हने बोल आज ड्याडी मोरु बॉयफ्रेंड दुडका ढालका ठोस्यन का बॉयफ्रेंड दुडा अयो टाइप मेन्टालिटी जु इच्छा ठोडु जितन थे यामा ढका धाए म सडु नि अले नापा चाहिँ गुली ग्याचिको याना उ यान छ या म आउ खनि छु वो चीज म या जुसान छुए जुइ मखो खनि तर जी अनावश्यक अथे ज्ञाना दुनि थैट ठाउँ दुख बिया सुनानो रोके म यासा ठाउँमा यसो टुटी ठाउँमा चिना एना चोंचो खनि ढका आ अनुभव जी छु अले ठाउँ छिस ड्य छेउ गजुजको खन्छौं छु बालाउ पार्ट जको दुनि उकि युबडी जगल छिस खय म खनि नि वो चीज चाहिँ नि वो जिम ड्याडी पिस अनुभव मतलब भोगे याउदो छु वो जग चाड उठा खने याना गुली लवल जी गुली फ्युल जी गुली छुवल जी वो जग टेर गुली ठाकुल जी मलाई अयो अवस्था चाहिँ नि वो स्ट्रगल याना जग तया डीपीसी याना छेडना आ झिसला गजुजको छिउ खछु सिम्बा कच्चा चुली जाथे जाला जो भना छत खसा निसी जुल मना जो मना जोजलपा सोक्मी पासपी जि नवीन साक्य जि ठाउँ हान चिकपिनु न्यने नवीन साक्य पोडकास्ट वन वेदन ले ठाउँ चाहिँ नि जिनापदी मिहालामी कविता जोशी श्रेष्ठ ज्यू सो थों वेकनापे खना बलायागो जी जोजलपदी जजलपा भाइ जु दिदी थौको नि छुच्या चौंदले दिदी दक्षिणे थौ तस्कन लेता छिकपिसँग जित थो पोडकास्ट सदा दिल जि चाहिँ थो खेले खेला भरि छ तपाया ज्या चौदु आ थौ कने एसा छिकपिसँग लुमंगा जित थन भाग्या त बोतिका त चाहिँ नि सदा दिउनी जि तस्कन लेता योको सुबा दक्षिणमा थौ कने चाहिँ नि जी वे खछम मिहाला मिधका थै त मसिकको हिसाबमा चाहिँ नि मिहाला चुनाव चाहिँ मरु थौ कने फुर्सद यो टाइममे ई पिकाना याउला दयदु थौकने चाहिँ नि जिजु ज्या लजगा भचा ज्या चुन मे चाहिँ भति छ तापन चौंडु जु थौकने लजगा छुजु दिदी लजगा दगा जु चाहिँ के राछ नेपाली ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धी ज्याख अले ठोन जित तस्कै यो ज्याजु या चाहिँ ठुकेन जु पोटेन्शियल दुटा हो कि छ जि त इन्ट्रेस्टेड लगे जु ज्याजु या जि ठुकेन भन्छ डिप्ले हुन्छ उन्दु नेपाली ह्यान्डिक्राफ्ट हामीले नेपाली प्रोडक्ट जो सामान त चाहिँ पिने छौ हजुर अले पिन न छु नोपति अर्डर त वल्की चाहिँ थन चोपी ह्यान्डिक्राफ्ट ज्याए पिन त चाहिँ छु ज्या या के फै बी फै अयो कथा यो ज्याजुनी ठो ज्या चाहिँ जु लागि तस्क भरि जा थ सेल्फे स्याटिस्फ्याक्सन यो ज्याजुली न ठुके भरि जा आथौं कने दिदी पनि यो टाइमला छु तन प्राय येला मोस्टली चाहिँ नेवा त खला अब चाहिँ अलि छि छेन भरि जा छेन अब चाहिँ त सोइ नि हजुर आते उले फ्रीमहरु उकै बारे भति जा खलालाई जो वो चाहिँ के रहेछ जु छे चाहिँ नि फ्री दुध छुको थ फ्री दुध रहेछ जी सांगीतिक माहौले जन्मेजुल हुर्केजुल जी जन्मे जिया मिखा चाहसा लिसे जु छे वातावरण संगीत जी जिमी बाउ द्वारिकालाल जोशी मतलब वेक ल छिकपि फुक्स्या महेशु वो सिबेन जिम बाजेन थ्वे संगीत खेले रामलाल जोशी वेक न रेडियो नेपालीमा छ म तस्कै सशक्त कलाकार ख वेक मिहालियो जको मखुगी वेक प्याख्ने न नेपाली प्याख्ने न मिता दिउमा ख मकला तर याक्न कम उमेरे वे कपि मडो जुली चाहिँ वे कपि यो सायद
ममुसुपि यो कुदुजी वे कयो तस्क ए बाबाला नेवा मेतनडु नेपाली मेतनडु मखला नेपाली मेले छि धाइदियो धास झिसा ठाउँ तकन लोमङ्के मफुपति माइती घर तिम्रो हैन वो मे चाहिँ नि सायद ठाउँ सिमे 45 वर्ष ती न्याला रेकर्ड जो रेडियो नेपाली लाइभ नापाला रेकर्ड जिउ सिमेन न्याउ मेन नोवल कि लाइभे जुइने रेडियोले अनहाली छिस रेडियोले डाइरेक्ट निने हो अले वो मे चाहिँ नि जिउ लागि तस्क नुगले ठुपटी मेन छारा छ वो रेकर्ड जुले जिमनी न्यू बिया छ जिमनी नि त बिया छ टाइममे जिम ड्याडी चाहिँ नि अबले वो रेकर्डिङ अब रेडियोले स्टाफ जुन छ ड्याडी वो टाइममे रेकर्ड यामा जुस्नी वे टाइममे रेकर्ड यामा ल छे के त बिया छ त भद्रकाली जिबी दको मगला ड्याडी चाहिँ नि अन उखे रेडियोले मिहाला चौँ अले वो अन मे रेडियोले लाइभ वो जिमनी नि त स्वयंवर यान्छौँ छौए टाइममे लाउली चाहिँ नि वो मे चाहिँ नि जिमे निन्यु लागि जिम था छे म्या मस्तै लागि आउथे अनि वो ठ्याक्क लिरिक्स न मिले जो होला अले वो मे छौ न नि मेजको म खुसी जिता चाहिँ भटी चाहिँ पर्सनली लगे जो जो के दुई लाइन प्लिज माइती घर तिम्रो हैन पराई घर जाऊ बिदाली कहिले काहीँ जन्म घर जो सुनादि जो द हान दिदी ए दाइ चाहिँ यो मेयो बारेपट्टि चाहिँ खला मासु ल जो हजुर टुके ऊ भिडियोले दिदी खलाउके मखो ला हजुर ल यो कैसा दिदी धाइदी ला हजुर वो पति चाहिँ क्लियरिफाई हुँदैन वे खजिन छ ताइ चाहिँ द भति चाहिँ मछा अहिले वो भिडियोले वो धाइलो वो अबाटी भिडियो धाइलो एकदमै नो सब्जेक्ट जुन नि छिउ लागि मगला छि चाहिँ नि दुनिया भति चाहिँ एक संकुचित जिया चुनिवे फ्यामिली जुन नि वा त मगला उल्ली ब्या या या मिले मजु सिबेन पछ मछा अहिले वो ए दाइ चाहिँ मे यानो चाहिँ नि जी 11 आइकम बन्छ नबले मगला आइकम बन्छ नबले यानो अहिले भिजुअल चाहिँ भजली जो अबले चाहिँ ज्यान नुम भम्जा काटे बिया छ या नुम भम्जा जिया चौ बले वो मी भिजुअल या त चाहिँ नि खजुल मगला नयन दाइ पिसा छे जाए जिना पो खलान दिउ ख अहिले जिता चाहिँ नि वो जु लागि एकदमै नो सब्जेक्ट जुल छु भिजुअले थेन चोन्यो ढाबले झिसला प्याखा जको सोइचनो भएन अलि जी चाहिँ ए या फैथे जी वो बोज चाहिँ का फैथे म जना जी भिजुअले चोन मको दाइ रेगा थायो मला अहिले ए जिया चाहिँ नि अन्न चाहिँ नि अब भिजुअल या सिस्टम न ठाउँ कने हो नापैलो गुली फरक नि मगला अहिले वे एना यान्दिउ थियो वे कफी वो टाइममा चाहिँ या टिभी वेड आयो भिजुअली वेड होला एकदम तरौ चीज तरौ रेस्पोन्सिबिलिटी जुल नि हो उइ त कन्टिन्युटी या मला बाला के मला या न सेके मला मगला अहिले अबले तक जी तयार न मजु अबले तक छु जी आन खास द अथे फेस या न एकदम न्याने वे चाहिँ तयार मजु का जी वो चाहिँ जी के मरुपटी गुण औँसीमा नजा धाइदिएँ 29 28 29 30 गुली जुल्जी मगला जी आइकम बन्छनोले हालो ठाउँका चक्क जी थोमी हाल त खगन भन्छ उक्छुक ल्याफ है भन्छ मलाई कोसिस याजी जो आज यो छौ मेमोरी लाइफ छ दिदी ए दैचा छला साप झंगा खनी छेखा दाइ मम्बा खनी सत्य सत्य मखु धाधा सक सिता होते लाकला मामा शिव सापा जुनाला म्याम न पमे कालकला ए दैचा छला साप झंगा खनी नखा चखावे की मनी समय बजे कावे ता भाजु जुयावे हे मनी थक थुक सावे ता इनी ब्यावया जुला छला साप लुचा पावला सत्य मुखु अजी धाधा छबी तक मिखा लाकला ए दैचा छला साप झंगा खनी सुबादु दिदी चेकवे लाथे छ मलाई तर छक्को छ मेलोडी हानो छक सुबादु दिदी ला एकदमै फ्लाउ तर एकदम बालौ मिन्यंका दिला आज चाहिँ छक जी दिदी फर्स्ट मे छुका उके बारे छक कनाला जुको फर्स्ट मे दगा चाहिँ गे थास मचालिसी छेन लिसी हाला उइ चनो डब्ली ल हाल्चनो मे त रेकर्ड मरु मगला तर फर्स्ट मे दगा चाहिँ जितालु ममजु रेकर्ड जो कथा फर्स्ट मे दै चाहिँ चुलिचे चचा एक खज्यो हजुर चुलिचे चचाले चाहिँ नि जिमस जिपी मेपी न मस्त दु ग्रुप मगला अलि उके चाहिँ नि
गेजु राछ थो स्कुल जिबी मिहाल्छन्यो जिबी छे डब्ली मिहाल्छन्यो उली जको मके कि ड्याडी रेडियो नेपालले जो कारण हैन रेडियो नेपालले बाल कार्यक्रम न जिबी वना मिहाउन्यो रेडियो नेपालले न अठेका नच जिन्दाइ थे यो कु मनु त ठन मरुनी अबले अले अन छु बाल कार्यक्रम जिउ जुलनी तालकी जिमी ड्याडी पि वे कपि सराउन्डिङ ए मसुपि मस्ते त एक यंक्यो जिबी न्याबले अन बाल कार्यक्रम स्टुडियोले वना न बाल कार्यक्रम बाख न्यन्यो बाख कन्यो वो ज्याजो है न्याको चन्यो ज्याजो नि मला अले अन्न मेन हाल्यो बाल कार्यक्रम यो कुमे त न हालौ दु छपु मेल बालिसे न हालौ दु बाल कार्यक्रम तर जित थोए जु फर्स्ट मे दका चाहिँ लुम मजुल लुम कथा चाहिँ नि जु फर्स्ट मे चाहिँ नि वे चुलिचे चौचौ ये थे चौ नेपाल भाषा चाहिँ चुलिचे चौचौ ढाबले एल्बमै जुलकाले हजुर एल्बमै खौ चाहिँ दुर्गालाल कवि दुर्गालाल बाडु नि वे कल चोइदियो बडी दक्को मचामी अले न्यू बज्राचार्य दाइन चाहिँ नि वे कल दक्को मेले चिना दियो जिबी चाहिँ अबले स्कुलले बना चुनौ अले स्कुल चाहिँ नि नेपाल भाषा यो दुर्गालाल कवि दुर्गालाल यो छपु मतलब मेचा चाहिँ थेना नेवा मस्ते त हाक्यो ढका चाहिँ नि खप्या अबले जु स्कुल सेलेक्ट याना चाहिँ जिता छ जि कन्या मन्दिर बन्यो अबले अले जित छया चाहिँ नि अले अठे मेउ स्कुल न सेलेक्ट जिया होला अले जिबी चाहिँ नि थन छथा मुना पवित्र कसा दाइपी अले मेपी न तरिक सुसु दाइ दु जिल्ला लुम न मलाई पवित्र दाइ छम चाहिँ लुम अले अन जिबी मुना चाहिँ नि थोमी सेका हालो चुलिचे चौचौ ए पहिलो एल्बम थे चौ जी सेबले द लुम कथा चुलिचे चौचौ यो छपु मे हाली माछा हजुर चकुन्छ चिरचिर जुला हेमा कजुला आउ चुलिचे चौचौ न अठेका मचाबले जिमी ओ के न छौजा बाह कने जो तस्कै नेपिसौ जु मचाबले योबटी मेमोरी दुनी मेमोरीले चाहिँ ओ चुलिचे चौचौ न छौ तस्क तरौ भूमिका दु छाडुले ढाबले जिबी मिता हालो मेजुलो मखला मस्त दक मुना छथा मी हाल्यो ढका मी हालो म कि जिमी थै उके इन्जॉय डुबे जिया दुनी उके इन्जॉय याना चकुन्छ चिरचिर ढका मी हासा जिमोए लागि जिमी नेफुका मी हाल्छन् थे छ नि सा गुली वर्ष द जुइ दिदी अबले अबे जी सायद 10 वर्ष ति जुल 10 वर्ष ति जुल जी अले लिबा वो मी हाले बेले न अठेका जिबी बनी 11 बजे तक निपु फुला छपु मला होल डे बिउ छ छुट्टी जुल्की होल डे जिबी रियाज या पहिला सुन चाहिँ जिबी अस्ने झि नाति बज्र दाइ राम छि सुके मसु नेपाल भाषा खेले चाहिँ तस्क वे क छम न तस्क ढिसी लागे पला खाउ एकला नेवा भाषा यो ठो झि ज्याजो अठे जिबले चाहिँ तस्क ग्वालियन दिउ छु वे क यो छिन जिबी मस्त मुना चन्यो अले अनुमुना चाहिँ नि रियाज या निसिकाया रेकर्डिङ या सिम्फोनी के रेकर्डिङ जुठो अबले चाहिँ सिम्फोनी कमलादी अन अले अन रेकर्डिङ आयो जिम त टाइमै मतलबै मर्छु जिम चाहिँ न्यासा ज्या चाहिँ नि ओ मे चाहिँ नि कम्प्लिट जिमाला बाला ध्यामाला दुनी अले वो तसिको नेभु सोन जिनीला तस्कै नेभु सोन सेम एसपी न्याबले नाप्लाडु प्र्याक्टिस याडु न्याबले प्र्याक्टिस याडु न्याबले नाप्लाडु मिहाल्यो न थयो एकदम यो सब्जेक्ट जुल हजुर अनि हे पुगे उली जको म कि मस्ते समी हाल्छौ दु अब छौ जिमे वातावरण न पारिवारिक वातावरण छु प्रोफेसनल टाइप यो वातावरण मको नाति बज्र दाइन उ वेकल बाथे नि आमा मनु मला वेक यो फ्यामिली पिन्छ जि मस्ते नेप्टेड गा इले बेले 6 बजे न के उनी सिकाया मखला बनी जिमे 11 बजे तक रेकर्डिङ दुसा 11 बजे तक मस्ते त नका ठुम त पाजाका छे तक टेउ अयो दुनी अयो माहौल छु तस्क गुब्ले लोमंके मफैपटी माहौल वो चुलिच्या चौचौ योपटी मी योपटी बारे खौइबले वो दक लुम्ना होइछ जिम त अले मी हालेबले न मिता दु नि अब हेमा क मी नबले ल जिम त थयो नेपुसौ हेमा क ढाउ सब्जेक्ट डोके ओके छम न छमेसा चाहिँ हजुर ताइबी ला अले वो माहौलले दु नि नेपुसंग निल्यो एकदम फन तस्क फन मेमोरी दु नि हजुर के न बाखए लोमंके बफु बाखन एसा वे फनी मोमेन्ट्स मटे न दित्त छौ चाहिँ एकदमै याद हो आटक एकदम निलिमासु अटेन सुजुडुला वे निलिमासु चाहिँ गुब्ले लोम न्याब्ले थ लुम्निउ चाहिँ ठेका जिमी रेकर्डिङ जिया छौ अले आखा मस्त दक रेकर्डिङ अबले ल जिमी अठे ग्रुप ए छक्ला हालमा ल नि छौ न्यू माइक थे दै मस्त दक ना पहुँचना हालमा ल छमेसा शंकल की सेनी मखला ओ अले मस्त 10 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष अय पिजको मस्त जुली अबेटी वो अठे निली मासु उमेर न खगी छु म अठे न हेमा क तालके वहाँ यो खासै अठे निलियो छु अलि वो कम्प्लिटै याद थाको दु नि मतलब पुरा छम निला बियुका अलि सो मन्जिल के हाक्न वो सचिन दाइ न गिटार थाउ सचिन दाइ राम छम दु सिम्फोनी के यान्दी म वे कला चाहिँ नि लास्ट ते जुजु ला सुना न म शंकल कि वहाँ हजुर दाइ बियो अले हान निलियो छु हेमा क डालके हजुर दाइ छु अले निलियो नि उम्बी रेकर्डिङ याबले न निला टाइम एकदम टाइम टेक याना दु नि मिता सिरला छु तस्क निफिसन
अलि मे चकुन्छ चिरचिर जुल अलि छपुमी चकुन्छ चिरचिर धावटी मे वो मेला थौकने न मस्त जी जिम मस्त नि थौकने बि नो जेनेरेसन बि मस्ते सन थौकने स्कुले चाहिँ नि स्व खनि छु चकुन्छ चिरचिर आछि गुली स्कुले ल नेपाल भाषा यो खंगो सेंकेमा सेनेमा हरका मस्ते र बडी नेवा भाषा योली हलनी कल्चर ए जिया चाहिँ नि अलि स्कुल न नेवा भ्यायो मेतले पेखा लिक्यो सूर्य न हलखनि छु आन बिचे जिमे टाइमे ल पचा टाइट मरो मला नेवा भ्याल पास क भयो मजा आउनु ल वो इले ल झन् छे न चिस नेवा खन लागे टॉपिक आउन छ कि स्कुले भ्याल्यु मरो नेवा मेरगा नेवा खनगा लाडकी भतिजा दुनी भतिजा 22 मला एजु कारण हैन चाहिँ नेवा खन ल्याउन कमज्याउन आ चाहिँ हाक्न सुरु ज्याउ नि आ चाहिँ नेवा खसेनी मारगा स्कुले न सेन कम्पल्सरी याना हेर्नु कल अले प्याखाउन नेवाले मस्तेर पेरेन्ट्स डे अयबले सेन्युली चाहिँ नि थोक्ने छेन एकदम सपोर्टिभ याना होला अले चुली चाहिँ च प्याखा चाहिँ नि आइपी मस्ते सन लुल छु अखन जी खनबले तस्क अच्चम जुल जिमे भिन्छ मचा अन स्कुले प्याखा लु सोरगा चुली चाहिँ रगा मस्त फ्यामिली प्याखा लुया केन जिल ठोमे सुना हाउसुला बाबु रगा न्याना मसुर हल्का अले माइजु हालो रगा भाइ वो न छक्क दुरे एजुल दुन ठाउँ तक न मस्ते यो आगो मे चाहिँ नि चुली चाहिँ चकुन्छ चिरचे चाहिँ खगा जिमस तुआ पडकास्ट सुरे न मेन आजिमो कुता न वे ख मेन चाहिँ आ नेवा जो हजुर आ चिसो मेन छु जेनेरेसन चाहिँ चिसो छुयानाले मलाई अथवा थौ गरे भटी चाहिँ बालन जो हुँदो दिदपि थे न्यापि योगदान योको दुपि तर न्याने आटको मो हपि वे कपि न न्याने वे माल थमेसा गेना फो हेना हजुर नाज दिदना अब अफलाइन खन्जुबले न थौ गने दिदी त मनला दु तर टाइम बिम हो हजुर मलाई तर एसा थौ थन वे दिला उके लाग्छ योको सुबा दु हजुर छिकपिन त न योको सुबा जि त पिया थन सदा दिला टाइम मर्छ एटलिस्ट आ दिद पनि छौ सजेसन अथवा छौ मेसेजको दुसा जिमो लाग्छ एकदम तरहुए जुइगो होला हजुर हजुर जुदि आठवे चुलिन्छ चयो न दितेको याद हो छफुमे जु जित यो जित चाहिँ चकुन्छ चिची यो बटी चकुन्छ चिचिरे मे या चुली चाहिँ यो वो छाय यो राजा चाहिँ नि वो एकदम इनोसेन्ट छु शब्द कन्यान दिसले छिन्डु नि जी हाले अले हागन लिबट बिसेले खलानी जु चकुन्छ चिरचिर बखुन्छ घुर कोचा क्वा याई झंगा जुसा चखु बखु बोलिया ना पाई चकुन्छ चिरचिर बखुन्छ घुर कोचा क्वा याई झंगा जुसा चखु बखु बोलिया ना पाई चकुन्छ चिरचिर बखुन्छ घुर कोचा क्वा याई झंगा जुसा चखुन्छ चिरी बखुन्छ तारी भाइ तारी जीवो तारा छुसा नासिलु फिहाई निकला सोसा चखुन्छ चिरी बखुन्छ तारी भाइ तारी जीवो तारा छुसा नासिलु फिहाई तारी जीवो तारा छुसा नासिलु फिहाई दुनी ठम्मी यो शब्द नेनेबले दुनी इनोसेन्ट गयो लेसन लाइफ लेसन सो लाइफ लेसन नै कहउँ दिनु केला इजे दठमे चाहिँ तस्कै यका ठम्मी चाहिँ नि हो जे वो चुलिन्छ चाहिँ प्राय फुकोमे ओके चाहिँ दुर्गालाल सर वेगन चाहिँ सो लाइफ एक्सपीरियन्स चाहिँ छपु मे ताइटाउ छु गेया जो गेया मजु गेया ल्याउ गेजुए तकाला हजुर ओके दन तो मेलोडी छौ म्युजिकलाई जोए जुल आउकै साथसाथै टुकै लिरिक्स न एकदमै आटकै हो ख एकदमै अले लिरिक्स एकदम अर्थपूर्ण छ के चाहिँ नि मस्ते त बाह कन्हे छौ मे धाइटाउ दु मगला अब हेमा कल नेपिसौ ये जुल हेमा क जंगलीमा क छंगो ख्वाखी चाहिँ गे चंगे उयुपटी फिगर यो बारे धाया मस्ते त नेपु किस्तंग्यो मला अयो शब्द त अले छपु न्यायु मेडु न्या गोली चुलबुल चञ्चल सो इनोसेन्ट मगला लखे न्याप्या टिको संकल सो वो न्यायु बारे डिस्क्राइब या नानु नि न्या अने वो उठे दुनी अयो हरेक दक्कै मे त छौ तापले वना चम जिम्बा कने न्यावै बा प्याउन चम ल्यावल कि जिता छु आइबी दगा म चाहिँ छौ इच्छा मगला अयो फिलिङ्स त एकदम मस्तलिसी जुडे जो बडी फिलिङ्स लिरिक दु छु ठुकिया चाहिँ नि होला वे गयो सोबले आनो जी अचम्मै जुइछु अब के फर्स्ट ला मस्ते त अट्र्याक्ट या छुले नक्तिन टाइडु ए माकर हाइले अट्र्याक्ट जुल चकुन्छ ढाले अट्र्याक्ट जुल तर उके साथ साथै वेक अप इन त छु मेसेजले मतलब नक्तिन आंगला धाइदु थे तरो जुइमो तरो धामो नासी लुफी हाइने छिबी लिबा थे जुला छिबी थे जुइ नि नासी लुफी ग्राउन्डेड जिमा राने सेन्तो जुल
ओके वेकअप पनि आइडियाहरूलाई एकदम बाला ख हजुर मतलब वेकअप सँग वो टाइम यु छिस न्याउन क्रिएसन सोसल थौकने त के छिस एकदम प्राउड नि बालको थुइको न्यासल थौ त के लेसन छु लेसन छिस उइ त ध्यानमा याउ ख लागि छु ख मगला वो जुयाजको मस्यु ख हजुर ए जुयाला सायद थौकने न मस्ते त वो मे त हाक्न के न आइचौ खला हजुर बेखान लुकासा न्याउना सा सेन आइचौ खला थौकने वो एकदम बालाउ ख थौकनेला खाली वो पिक्चर्स त केन मलाई जनावर तेरो केन ओ जनावर त छुटाइरहेको जुल तर चुलिन्छ चौचलेला लाइफ सो लेसनै ढुजो छपु मेले अब के थौकने युट्युबे प्राइप मनुरेसन फुकेसा युट्युबे सोयो ख मलाई आज सन त सूर्य न आ युट्युबे छुन्ने वायु न छुङला देमाला ख जो दिदी अहिले नाजा दिदी जुन बिफोर म्यारिज वा आफ्टर म्यारिज यो खलान दिल मलाई दिदी पनि टाइमै रह्योला 8 मखु मलाई पहिलालाई चाहिँ बिहा छोल्ला होला थयो स्या पहिला चाहिँ छुतावा चाहिँ उके जिम जिम ड्याडी छबु मेदुनी वेजी नचदैन जन्म घर भन्दा ठुलो कर्म घर ठान हजुर हामीलाई भन्दा पनि धेरै अब परायलाई मान छंगु कर्तव्य वो ख पहिला सेन्ते नापा सेन्ते वे जुल नि सा लेसने वे जुल छ नापा अले जिन चताइ थे ठोमे चाहिँ नि जुगु लागि पर्सनल छ सिक्क पटी जा हजुर वो जुया न ड्याडी ताथे हजुर उके न्याउन ठ्याक्क लिंक जुयाउने कि लिंक जुयाउने होला खदे दिदी नाचे चाहिँ अफ स्क्रिन खजुब्री ठन मडाइने थिएछ होला दिदी जुन लास्ट आंगन बाया लास्ट में हजुर दिदी यहाँ हाला दियो वो ख वो अबले चाहिँ अबले न जिवे कलेज जी पिपल से बन्यो अबले आइकम अहिले अबले चाहिँ इन्टर कलेज कम्पिटिसन का नेपाल भाषा त्या ठाउँको नेला मजु उठेछ हजुर नाबा नाबा चाहिँ जिम्यू कलेज न छौ पाला पाला दुसु जिम्यू संध्या साहित्य पाला मखला हजुर शंकरदेव कलेज म्यू छु ख दु छौ ठाउँ तक न वे कपि नाप्ला हजुर अहिले वो चीज न जिम त लिंक अप यान्ट हो नेपाल भाषा खेले नि अहिले कलेज वना पिपल से चाहिँ साहित्य पाला चाहिँ दो तर अन सु एक्टिभ मरुखनी छु नेपाल भाषापट्टि लागि छु यान्छौ मरुखनी अहिले न्याखी साहित्य पाला रगा पाला चाहिँ अफिस छौ चाहिँ दुखनी दु नि अहिले जी अन पिपल से बोनो बोले चाहिँ अन छुए मरु आठो इन्टर कलेज कम्पिटिसन दुइटौ दु ढाबले एसा पिपल्स कलेज अन वो पाला एक्टिभ याले सा ना चाहिँ दु तर छुए जाजुया चौ मरु ऐसा चाहिँ नि ऐसा इन्टर कलेज जी चाहिँ ठु कलेजमा पार्टिसिपेट या रगा चाहिँ नि पार्टिसिपेट या त कोसिस याना तर आज छुया आउले छ पार्टिसिपेट ल या मि हाले माला हरेक या माला अहिले मे चाहिँ नि जित अहिले ड्याडी द्वारिकालाल जोशी हो दुर्गालाल श्रेष्ठ तालकी चाहिँ नि वो छौ परिपूरक धाउकी सुरा वे कपिनी वो टाइममा चाहिँ नि ड्याडीपट्टि हरेक ले चाहिँ वे कयो मेले मतलब उयो नचैदियो मेले चाहिँ ड्याडी ले हजुर न्याप्ले हो अयोको ठाउँ चाहिँ नेपाल भाषा मे त वही चाउँछु अहिले वो जो जी कलेज वनले त कले ड्याडी भटी चाहिँ म फेरुङ्कल मगला अहिले जी त कम्पिटिसन भाग क्याबरका नाल कलेजमा बिल साहित्य पाला नल बिल बिउसा जी मेल तयारी आमाल नि अहिले जी छेवना ड्याडी त्यहाँ धाया ड्याडी ठेठे जुल जी त चाहिँ ले चिना बिहासम्म मेले दुर्गालाल भाइ छपु मिउ होला अहिले वो खजुबले ड्याडी चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट बिहा मदिउ छु म फु थ मसुको मरु अहिले इन्ट्रेस्ट बिहा मदिउ अहिले जी चाहिँ नि मेउलो छु उपाय मरु जिला मेउ ठो फिलेला सुना पनि लिङ्के मरु जी नजताइ थिएँ उल्ली फिले जिमी म चाहले सि ठो जुसान जी चाहिँ छे दुने सीमित दुने ड्याडी जक यासा या त म यासा जी पिने चाहिँ फिले जिना छु न लिङ्क अप मरु मलाई अहिले ड्याडी आले म त्यो चाहिँ जी पार्टिसिपेट यामा खो रगा चुन्चुनो अहिले ड्याडी चाहिँ नि छु मुडे इभिनिङ ए भति जाएको दना अनि ठिक हार्मोनियम जना चाहिँ नि यान ड्युबले चाहिँ वो मेलोडी प्यावाला छु अहिले दुर्गालाल बायो हरेक मेले ड्याडी ठ्याक्क यादकी चाहिँ वो मे चाहिँ नि बाए लाइभ गाडु नि हिटे मलाई अहिले वो न मे दुर्गालाल बायो जुल अहिले ड्याडी चाहिँ नि एक हार्मोनियम शङ्का ड्युबले मेलोडी सिक्के बालापट्टि मेलोडी प्यावाला छु अहिले ड्याडी छकोचा स्थायी हो अन्तराले छकोचा टच यान दिलो अहिले ड्याडी भचा मफुट अहिले वे मे त कम्प्लिट यार चाहिँ मे मन कलेज मेपी दाइपी सुरेन्द्र दाइपी वे कपी मलाई वे कपसँग भटी चाहिँ यताउता याना ऊ मे त कम्प्लिट यान दिलो छु अहिले कम्प्लिट यान दिलो वे मे जी प्र्याक्टिस याना वे मे हाला कम्पिटिसन वो मे न छकोजा वो मे चाहिँ भचा स्लो टाइप वो छको चाहिँ जिनिङ के ला वो चाहिँ गयो टाइप मेरा छ बानी बानी हुँ कुलामे जी टल्ला छगानगो झबले खा सोसोवन तुमका जिता है जल्ला मिखा छु धाथे चो जल्ला मिखा छु धाथे चो सुबाया दिदी थोमी चाहिँ नि छको चाहिँ एना मेलोडी पिकान दिलो
ओ मेलोडी न द तस्कै छिल छु अहिले आठो ड्याडी मफु अहिले वो मी हाउ नबले न स्टेज वो नबले न छौ इन्सिडेन्ट सुजु राछ रेकर्डिङ ना काया न्यने स्टेज डाउन न माइक जना वो छमसु आ एक मिले यमपति जुइ नि छ टेक्निकली ठुना जिया वो तारियो ग्वारा निकान बेला छ टुपिन प्लग अहिले छुए म्युजिक बजे मजल नि अन आज जी चोन न आज चाहिँ नि गेरा छ ड्याडी छौ ड्याडी थियो मेहनत याना रेकर्ड मतलब तयारीयान बिया दिउ मी मकला जिला ट्याका यंका केन दुसा ड्याडी त जी गुली ड्याडी न गुली प्राउड जी रे वो छौ एम्बिशन जु दुने जी रंगला आ वो घरा का म्युजिक द को श्यामले ल काजी खत्म गा आ चाहिए मखट जी तका द वो जुला मला अहिले आ झन् ठोमी थयोपट्टि गाल द ठिक फेवेर हुँलो नि वो मे ओ द प्लस पॉइंट जुलुक फेन मास वेर हुँलो वो मी फिलिङ त अठे मैच जुल अहिले ड्याडी उपटि खाल उम्न होल्छ द ड्याडी बिचारा म फेको जि त देका बिउपटि ठोमी ट्याके मा थो जि ट्याका ड्याडी जी थे याना रगा क्यों ने मा रगा छौ चाहिँ नि जु दिमागे चोन हुँको चीज त वो म्युजिक यो घराको जुले जुल दुनी छुजुल लय वा उठे जुल नि सा अहिले जितल झन् खुएमासो ल एसा वे फिलिङ चाहिँ हालो वो फिलिङ चाहिँ जित जालगे झुल्का अलि ठुम्मीले जी फर्स्ट प्राइज ट्याका ओके जज चाहिँ मेपी दुर्गालाल बानदी मखला निमसोम सुसु डुली चाहिँ जी प्रेम ध्वज प्रधान वेक छम चाहिँ लुमगा वेक लुमौ यो न छु कारण दासा जी अलि जी ट्याट रनिङ सिल मखला अबलेला उसो कटक ट्याकल कि चाहिँ थ यो दही ढाउपट्टि अहिले वो ड्याडी हस्पिटलले मोडल हस्पिटलले मलाई परि चाहिँ ड्याडी महसुको मरिया अनि हस्पिटलले जी वो सिल जोना चाहिँ मोडल हस्पिटल ड्याड त छौल प्राउडी खजुले जी ट्याका यार बोइटल थम यानो ज्याकेन दसल बोला एकदम प्राउडी मोमेन्ट जुल जिला क्यों वना अहिले ड्याडी एकदमै खुसी ज्यादिल अहिले हानि हस वो सिल ल तैतेल मिले मजुर कलेज एंगा डिकेमा जिपि नाप्लाना कलेज चोपि ताइपि त खुसा जि त हेल्पियाना अन हस्पिटल होना केना ड्याडी त अहिले जिपि कलेज होना तौना अहिले गोनु लिपा प्रेम ध्वज प्रधान अङ्कल चाहिँ ड्याडी त मफुरका नाप्ला जाओ खनि छ अहिले जुए विषयले खजुल खनि छु अन्छ नि ठेठे जो सङ्गीत यो विषयले नि म सङ्गीत प्रेमी मनाउ त्यो विषय अयो ल खजी नि ठेठे जो मिह चाहिँ नि मिगो गुब्ले ख ठटे कम्पिटिसन चाहिँ ठे जो म चाहिँ मिसान ठे याओ ठटे याओ ढका चाहिँ खजुल गर्ने ड्याडी वो जिम्मे मिया घरका ताल गर्ने छु अहिले ठेठे अलि लिपा बनी चाहिँ नि थे जुल प्रेम ध्वज दाइन चाहिँ ठेठे त अलि जी थे जुल ढका ड्याडी न भन्छ प्राउड याना जिम ड्याडी भन्छ प्राउड जुलको न्या भन्छ फुङ्गै याना आइछ भन्छ प्राउड याना नि खलान दिल अब छनला थाउन नचथे छ अले थे छ नि नक्टिने थिएन फिल जो छ दा चाहिँ नि दिदीलाई चाहिँ ठो मोमेन्ट चाहिँ एकदमै लुमुङके भयो गोल्डन मोमेन्ट गोल्डन मोमेन्ट एकदम कम जी चाहिँ नि जी नचन धाइनी जी त उली योको फिले उतरे जी भजा लिउने लिचल मतलब ब्याकवर्ड वे जुल मलाई न्याने त एकदम एजिया वे चाहिँ भजा म छाजी त तर गुली न जी भागकाया भोगे याना जी अनुभव याद नि वो चाहिँ नि हरेक मोमेन्ट जिउलाई गोल्डन छ जो योको क्वान्टिटी मरु तर एकदम क्वालिटी टाइम छ जिउ चाहिँ नि जी एकदम नेबुसन दिदी आठो खलान्चोमले दिदीको ख्वासले दिदी चोक लोए हैन कति जो ठाउँ मेउ छु दिदी त याद हो ठाउँ मेमोरेबल मोमेन्ट छु दुकी सैदिसले थन जिन लगभग 50 योपट्टि स्वान टहले गइचनहरु मगला उली टाइमले जिउ लुमो मने मपट्टि चीज त ल जिन्दगी गुल्ली मला तर दक्कल झट्ट द आलुमा मजु दिदी नाच ताइडी उठे दिदी फुको एकदमै सिलेक्टिभ थटे यो उचको यही ख ओ जुनी फुकोलाई यही तर न नक्तिन ताइडी उठे वो फुको लिंक अप जजौ नि याउनो चीज ह्यापन फर अ रिजन लाइन मलाई उठे ठ्याक्क दिदी त लुमङकीले क्या फुको तो दिवन जुए लागि याउ घाटे उठे छु लुमङके हो दिवन याउ धावले नछुरा दिवन न याउ जि द छ कि जि त दिव प्रति न एकदमै आस्था दु जी झ्याम्प्ले छुऱ्याएर छ जिउ लागि दक्ष तर्यौँ गार्जेन ढाइ जिउ अबुए खनी मलाई अबुए कमरु तर ठाउँ जी या कचा दनिबले न जी डिसिजन या टाइम ए छु अवस्था चाहिँ जी झ्याम्प्ले ड्याडी त वो ड्याइट चाहिँ लुमङका छु सायद जी गलत डिसिजन याउ ख कि राइट डिसिजन याउ ख कि जित चाहिँ कनेतको छ चाहिँ नि ठोब्यु नि ताकि जी चाहिँ नि छु डिसिजन राइट ख उके जिउ अटोमेटिकली जिउ पला लामा ढका चाहिँ जी टोट्यो छु ताइ मतलब जी थन छु एनर्जी चाहिँ नि जित प्रोटेक्ट यान चौँडु ढका चाहिँ द फिल जुगा हजुर जो दिदी आ छक दिदी जुन त म्युजिकल करियर दुनी पहिला बिहा म छ निब्ले तकला एकदम म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट जुइमा दिदी आफ्टर म्यारेज उके न
इन्भाइरोमेन्ट थटे ख कि अथवा छु चेन्ज दु कि छ वो चाहिँ हैन किताब यो म्यो पन्ना म्यो च्याप्टर थिए जुल छु जिउ जिन्दगी छ किताबै खनि होला एभ्री डे एभ्री छौ पान्ना बिफोर म्यारिड यु चाहिँ नि जिउ एजुल अले ड्याडी मन त ड्याडी मरे हंगाला जिउ नेवा समाज वे नि खनि बौ मरु आ याक्न मा जिउ मम्मीला हाक्न एकदम हाउसवाइफ मलाई हजुर अब वो जुले चाहिँ नि छे काका पिन दि फुक फ्यामिली अले म्याम चाहिँ त याक्न बिहा छे रे खजि नि छ ड्याडी न मरु एजिया भन्छ अर्ली ठाउँको नै हिसाबमा चाहिँ अर्लीका नापै हिसाबमा होला मको नापा अर्ली म्यारेज अर्ली त प्यासको अर्ली राइट टाइमै जी सायद 22-23 वर्ष नापा बिहा छ यो टाइम बिहा छ यो टाइमको एसा न उली मच्योर चाहिँ नि मखुनी अले वो अयो बेले चाहिँ नि बिहा जुया जु मतलब बिहा जुल अले बिहा जुले चाहिँ गेजुला वो चाहिँ नाना ठ्याक्कै एकदम डिफ्रेन्ट पार्ट लाएर छु जु जी चाहिँ एकदम साङ्गीतिक माहौलले हुर्के जो अहिले बिहा जिया उनो छे चाहिँ जो एकदम जोइन्ट फ्यामिली छु जोइन्ट फ्यामिली त अरू फ्यामिली अहिले म्युजिक चाहिँ नि वेकअप इन्यो म्युजिक चाहिँ नि म वेकअप इन्यो लाइफ चाहिँ उली इन्भल्भमेन्ट मरुका यो छुएँ म्युजिक बारे छुएँ म मतलब वो मरु छु दखल मरु वेकअप इन चाहिँ थये फ्यामिली जा त्यसले हाउसवाइफ जुया चुनमाल कि अथवा छु अफिस म हाउसवाइफ जिया न चुनमाल जी चाहिँ के राछ जिम्मी ससुरा ड्याडी चाहिँ नि थो ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धी वेक जायन्दी मलाई अहिले वेक छे थये फ्यामिली दको किजापी बहुपी क्यापी दको वेक यो छौ जोइन्ट ज्या जु कारण हैन जिनोवन साथ कि नापा जी हन बिफोर म्यारिड न मी हाल्यो जोको मखु कि जी एसएलसी बी साथ कि इन्डिपेन्डेन्ट जिमा रे मेन्टालिटी जु नापा न दु वो हिसाबमा चाहिँ जी नगरपालिका न जाएन नगरपालिका चाहिँ नि हेरिटेज एन्ड टुरिज्म डिपार्टमेन्ट गन लिङ्क अप न जुथे न जी त थयु देश थयु वो भति चाहिँ इमोसनली दु नि जी भति चाहिँ द भन्छ यो जी भन्छ जु देश त वो फिलिङ्स व ए जे हेरिटेज एन्ड टुरिज्म डिपार्टमेन्ट न लाटो छु जी एजुले न जी अन हनुमान ढोका नापा टुरिज्म इयर धगाला चुज कर 1970 गुली 1978 ख कि 1977 ख कि सुब्लेस का टुरिज्म डे धगा हनुमान ढोका फर्स्ट टाइम एज उठे जग्गा अलि वो मठ मन्दिर देख्यो सुन्धारा सफाई आयो अयो ज्याजु छो नापा नगरपालिका वो डिपार्टमेन्ट का टुनी जी अलि वो जायन अबले न दल थयो प्राउड कि ओहो जु देश यो ठो हेरिटेज मखला थयोली चाहिँ नि जाया खौ अले वो धरा रायो चारैतिर मटर चाका नि बनी जी अले गनगने पनि डिप्लोमेट्स त हो मेमे देसी पि अबले तकले जी ब्याचलर फर्स्ट इयर तनी बना चनाउ जिया उल्ली डिटेल्सले त मसु न्याउसा वो जायना चाहिँ एकदम सेटिस्फाइड जुलका नि देश यो जु देश यो पनि हेरिटेज चाहिँ नि थे जाया डर ढका अलि वो तामसी पाखा राउ छौ हिटी डेको अयो बले चाहिँ नि वो डिपार्टमेन्ट छ जी न्याउसा अन जुइबले ओहो तामसी पाखा जिठो डिपार्टमेन्ट रे डुबले डेको हैन नि अयो फिलिङ्स चाहिँ हो ड्याडी न आठो हेरिठो ह्यान्डिक्राफ्ट वे ज्याजुला अलि ह्यान्डिक्राफ्ट ज्याजुले न ओहो जिउ आर्ट कल्चर मगला जिउ थन नेपाली चपिनियोपट्टि ह्यान्डिक्राफ्टिङ ठोन ल पिने छया झिस ज्याबले नेपाली लागि ल छुन छु प्लसै खनि हो जी चाहिँ नि जी जु कन्ट्रिब्युसन जी अफिसे चना भटी चाहिँ जाया साना चाहिँ अन वोपट्टि अर्डर अथवा अन थन जायन चपिन्यो ज्या चाहिँ नि पिने छया इम त ज्या कन्टिन्यू याफो इम त छु चाहिँ नि वो जु कन्ट्रिब्युसन खनाल वो न द एकदमै सेटिस्फाइड जल छु जी ओहो ठोन ल जु जित यौए जाखनी धगा यौए लजगा जुल धगा जी अन्न इन्भल्भ जिया अफिसे हाउस वाइफे जिया चाहिँ चुन मलाई बिफोर म्यारिड न अफिस यान चुन ख अहिले आफ्टर म्यारिड न लिपा अन वेकअप इन ज्या अफिसे चाहिँ छु भरि जा सेक्यो ए धामलका वो नयाँ फिल्ड जुल नि छ जु लागि आफ्नो पहिला चाहिँ म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट जुल लिपा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट ओके चाहिँ नि अहिले इन्भल्भ जिया ज्यासेका उके यहाँ आए भटी म्युजिकल करियर न्यानी के मफु वो ढासा न जो वो छ्या ढासा जो ढासा चाहिँ नापाल छुई रेस्पोन्सिबिलिटी कम ढुका डुलो डु मलाई ड्याडी मरे ढुङ्गाल भन्छ योको रेस्पोन्सिबिलिटी बोल जित समय अनुसार छ्या राजा किजा पिनी म डु जो मस्त चिचिरिको आँखा बनाउँछौँ जिन चिएरिको ख इपिसिया 3-4 वर्ष चुए ऐसा जी एसएलसी सिरियस कि जायाहरू न अहिले इपि आँखा बन्छौँ डु जिम मम्मी एकदम मतलब आँखा बनाउँछौँ म एकदमै फुल हाउसवाइफ इप वो मस्त निमेष त स्कुले आँखा बङ्किबले छ म गार्जेन जिया सो जिम्मालाई जुए झुल्नी चिरी जित्ता त जिया अहिले जी चाहिँ नि इम त बङ्केमा ढगान जु ढेमा इम त गाउल मखो ऐसा न चाहिँ नि जु रेस्पोन्सिबिलिटी फिल हुन्छ द इपि चाहिँ किजा पिन्छु ल
इम त चाहिँ नि बङ्केमा स्कुले वनेमा इमो पेरेन्ट्स डेबले पेरेन्ट्स या इमो स्कुले वनेमा अयो रेस्पोन्सिबिलिटी ल दुएदु त्याबले भतिजा अब एटिनो वो रेस्पोन्सिबिलिटी एदु तर ब्याज या वन गान म्यो ये टाइप रेस्पोन्सिबिलिटी जुल छु अन चाहिँ नि जोइन्ट फ्यामिली तरौं फ्यामिली जिसम्म बुहारी मनो अले जुन छियाउ छमयाउ गेना स्टार्ट याउ छुया झि छुया चाहिँ नि मतलब वेक अप इन त बालाई अथवा बामलाई अयो लिजको भन्छ वर्षौं लगे जुल छु द नाच जिसो खला नउठे पहिलाला सोचे वे होइन ल पहिला निसे छेन म्या मच जुल्ला अच्छा बिया छुयंगा भाटेरा ठे दाइ ए दाइ पहिला निसे प्रिपेयर रे अहिले थैटो छुया रा चाहिँ ध्या भइमको जिमी हाली र गाल वेक अप सँग सिन मस्यो छु जिल्ला छम बिहा आएन वन अले मम पिसँग बजे दि अबले मगला बजे पिसँग थे आ छ न्यास न पहुम छ जिया अनु नुको सिन अनु ठे अठे ठटे ठे अयो थय मेसा या मा कर्तव्य जक सेन युजुले नि नभए माहौले अठे छ ठौं कने अठे मखो आ ठौं कने जी सिमे जेनेरेसन पिन्छ आछि स एना सेनी मको छ नु जेनेरेसन ला ब्याया न्यो हे निमिसु खजुंगी खजुई माल मतलब वा वी टु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड याम वी टु थ्री माल मगला छ वना ठे यामा ए यामा रगा सेनी मको छ छि स नापायो व्यवहार अयो का नापायो परिस्थिति अयो मगला अले थनु वना जे ए यामा झियो नातेमा इज्जत तेमा छ छ खिटिक याद कि झियो परिवार यो दकुसु ना वनी मगला छ पलातेले फुफु याना पलातेमा छेन सेना छ एना छ ला अले अयो जीवले छि छौदु नि झन्ने रेस्पोन्सिबिलिटी बाँडे जिदु नि ओहो जि छु गल्ती याद कि छन जिउ मिस्टेक जुल कि जिउ छे ठ्याङ्क नावनी जुल नि जिउ मा बोयु ना काई धाइ टका अयो डर जुल छ अले ए जुले जि ल गुबले जि थेमी हाली का ध्याउ माहौल न मिले मजुल अनुवना वे जासेका जायाना नापना भ ओ इन्ट्रेस्ट दो सब्जेक्ट उके भज खुले न जुल जी उके इन्जॉय या त ध्यामला प्लस पॉइंट जुल प्लस पॉइंट जुल यो सम्बन्धी ज्या जुबले उके न जी फुले जुल अले वो जुबले जी जिमी हाली जी ए ढगा ध्याउ माहौल न मन त अले वे कपि सँग सुना न मस्यो छु अले अबले दिदी अरेन्ज म्यारेज ला जुइने ला अरेन्ज म्यारेज लभ प्लस अरेन्ज कलेज नाप बनाउ चाहिँ मको छौए कलेज मस्यो हजुर अले मसिया अले अनलि प्रपोज जुल अले आ प्रपोज जुसा बौ मरु जुल जिल ग्याट छे खलावा अले छे खलाना अले छे न खलाना अले ब्याजो अबले ओके हस्बैंड यु छेन एकदमै सपोर्टिभ दिन ला फुक सपोर्टिभ आ जिमी हाली ढका स्यु चाहिँ नि वेक अप स भटी चाहिँ स्यु छपुनी प्लम श्रीमान लिपा बिस्तार स्या होला अले स्यु बले चाहिँ नि अले छपुनी पुमी त चाहिँ नि कवि चाहिँ थे छपुनी पुठे मि हाल्दा राइ तर उली सिरियसली हो मजुका छु तर वेक अप स एकदम फुल सपोर्ट याना जित चाहिँ नि का छ यामा रगा चाहिँ नि जु थौसिमे दक्षिति न्य जि हाक्न छपु निपुमी जु भिजुअल चाहिँ नि जि वो यानो छु नबल भिजुअल याना एपिका अयो चलन न मर्नी थे छौ बिचे हान जी ग्याप जुबले जि ल थो झियो समाज नेपाल भाषा म्युजिक खेले छु ज्या चौ ढका पठी जी अन भज ग्याप न जुल छु हजुर अले वो जुबले जिपिने लाट नि सबले अले ग्याप जुल अले वो जुली चाहिँ गेना विमोचन या अयो मे पनि छौनी मेसु मे विमोचन या त ठो युट्युब या त ठो ए ढका चाहिँ नियन्त्रण अले जिना यको ग्याप लिपा जो मेटो रेकर्ड यान्त यो ल दु फुर्सत ए मे यान्त यो वो मेनो जि गेजे यान रासा थो जो मनोराजा नकर्मी दाइन वेको लन जित मचालिसी मस्युका जी ड्याडी नाप रेडियोले यक्कु हुने छु वनिबले मनराज दाइन रेडियोले अले ड्याडी मरेर हुँका न आ जिमी हाली रका न स्यु नि सब एकअप अले फुर्सत टाइम जुकि मया छिम यामा मे हालमा टोटी मजु रका छ एकदम फोर्स यान्छ नि छ मनराज दाइन न अले वेकला फोर्स यान्छ ओली न का खनि छ छपनी फुर्सत याको ढका 2-4 वर्ष 5 वर्ष ग्याप एना छप याओ अले वे अठे ग्याप यानोली चाहिँ आफ्नो जोवन या रंग धाव छ मे यानो वो 5 वर्ष लिपा आफ्नो भिजुअल यानो छ जी वो मे रेकर्ड याना तैटया मे रेकर्ड जुल सिरल हान जि थ ये ज्याबेस त भिजुअल या हान वो मे त प्रमोट या द टाइमे मतलब सोचे जी त पहिला पिन खासे उली के सोचे उनी मखो उन सक सञ्जीव दाइनाबला खनाबला जुले दिदिउ न ए दाइजन वेगन चोइदिउ खला वेगन चोइदिउ वेगन लेजिन दिउ वेगन न वे दाइला पहिला दाइ जिमो सोच दाइ खाली मे हाले भिडियो देखि अयु दाइ जिम त इन्ट्रेस्ट न मरु ध्यान न उनी मको दाइ मरु ख हैन उले भिजुअली उली महत्व मरु धासी बेन भिजुअल मवानी धामलका वे वसा ठिंग दना ठेक मे हाल्यो अयो छौजको पोस्टर अयो जको वे जुल अले जुए छि ए दाइ जा मिस्यु नि छि अयो मी गयो नक्सा भिजुअल या जुजी आ तर वो नयन दाइ पिले एकदम पुलापी खनि वे कपि सनल वो ए ना याल वो अवस्था ल वो ले सिक्क बाला बटी जिनी मगला आ ठौं कने ल वसिमे गयो टेक्नोलोजी गयो कथा या जी रंगल याइ नि ठौं कने नु बटी मी बामला सन भिजुअल गयो बालाका यान चौंडु ठौं कने मनुटेस मलाई
जिमोपाले चाहिँ मिहाला सिरल्छु रेक ट्रेन्डे मवानी ढ्यामलका भिजुअलिया दयमरो अलि वो जी चाहिँ योको ग्याप जुल आज छपुमे भिजुअलिया मालिरहेका चाहिँ जी वो यानोछु वो यानोबले चाहिँ जी यहाँ छौ बच्चा फर्मल प्रोग्राम ड्याडीले जिउ म्युजिक ढ्यासर कि ड्याडीलाई नाप्ना पाउ झ्याप्ले अट्याच लजे जी अहिले ड्याडी श्रद्धाञ्जली थिएँ छौ चिचारमा प्रोग्राम याना चाहिँ यानोबले जिउ छे जपिन ढक्क पार्टिसिपेट यान ड्युबले चाहिँ नि अहिले चाहिँ वेक अप सजित एकदम एप्रिसिएट यान्दिल छ थयौ म मुनुन चाहिँ छ थिएन अलिअलि पा या धाइदिल आ वेक अप एकदम यारगा पुस्याबले चाहिँ हो एनर्जी एज वाइज ख कि सुजिया भरि छ एनर्जी मरु ख कि अब या धाबले चाहिँ नि भरि थ चाहिँ लिचेल चल छु आज नि यसमा दिदी पिन्छला भति रियाजियात ल्याउला म फैलो खय वइ म बोल ख आज अठे ख रेकर्डिङ जिउ टाइम अलि उमे ढुंका न जिनि पे उमे चाहिँ याना मलाई जि थयु चाहिँ म याना नि थयु ए चाहिँ म याना नि मतलब थाइ मतलब जिए ठोय मि हालेर का चाहिँ मैना नि अले नील दाइन चाहिँ नि छबु टुक्रा टुक्रा वो कवाली थे याना छबु मे डेको अबले न आज नक्टिनी वो मे रिलिज यानो जुली ठीक जुन चाहिँ ठोना यारका याना अनलि भान मोहन साक्य दाइ नप येले छ वेक नप छ जो मे याना अले अनलि भाकन नील दाइ नप न छबु मे याना जी महेशमान लजुवा दाइयो वेकल सिक बालग मे चया दिम वेक छबु न मे याना जी उ मे त चाहिँ याना हाचका हालौदु भिजुअल गे ख कवाली ल जु कवाली न जुदु मोहन दाइ न जुदु नील दाइ न यापटी चाहिँ मजुनी थे प्रिमियर मजुनी मजुनी थे अहिले अयु छपुनी चाहिँ यान चनाउदु जी अहिले रेकर्डिङ जी टेंका चाहिँ भटी चाहिँ न्य चाहिँ भन्छ प्र्याक्टिस याना यागा अब यो टाइम बिया एकदम फुल ठोय प्रोफेसनली ठिटे टाइम बिया चाहिँ या मफुनी या मफुनी मखु या न फैन मखु जी झन्झन गुली टाइम बिते जर उल मेवे चीजे बन्दे जी पनि अहिले रेकर्डिङ जीवले चाहिँ भन्छ प्र्याक्टिस याना या दिदी या श्रीमान न दिदी मे हाल दिउडा पहिला मसु होला पहिला चाहिँ नि अपासको मस्यो जिमी कलेज छौए कलेज चाहिँ ख तर उयोको शङ्करदेव बनिम थिए तर पिपल से पब्लिक युथ चाहिँ झाइयो अयो टाइप यो मलाई अहिले मे हालिरहेको चाहिँ मस्यो अहिले 1 वर्ष न्याउछ जिमी फ्रेन्डसिप जुल मलाई अहिले मको पहिला चाहिँ नि छेन खलाएर गए फ्रेन्डसिप जुल बढे जुल के बिहा जियो लमी थ्रु मसिया मको लमी थ्रु न मको जिमी कलेज ख कलेज जुबले अहिले पास पेस आए यता उता यहाँ नाडु नि अलि जिदा ताल जी चाहिँ नि द तासा जिल्ला अब या मंगला मजु छे वया खला वा रगा ताया अहिले छे खला हो न अहिले छेन ओके ओके जुल छे बाजे पी बजे पी काका पी दको चना खकी जिरुंगा अहिले जिमी 1 वर्ष चाहिँ नि जिमी फ्रेन्डसिप अहिले पहिला गेज भतिजा द टुके खला बला मासो ल पहिला दिनु टाइममे ब्याया न्य चाहिँ गेज नाप्ने ल्याओ अथवा चाची हुनु अठे जुकी जुन अब खला रुंगा चाहिँ जिमी चा नाप चाय हुने ढकाल अठे मौना छाक जिल अबले अफिस दो मला सुठे टाइममे कलेज हो न अहिले अफिस हो न अहिले बनी जो शास्त्रीय संगीत रियाज दो अबले ब्याक 7 बजे तक जिल आए मला अहिले गबले नाप्ले अबले चाहिँ नि छ नि क नाप्ला हो न वो चाहिँ जिमी छे खखि जी रुंगा जको नापल अठे नाप्ला हुने ठो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आयो चीज नापै लागिसक्यो त रहने बोल आज ड्याडी मरु बॉयफ्रेंड दुरा ढालका ठोस्य नका बॉयफ्रेंड दुरा अयो टाइप मेन्टालिटी छ अबेला द याद दु हिसाबला जिमी अन मसु भी थतित भी स्पेशली मिसा दे द पाइन छौचको न्या ढासा गन मिसा जुया पाइन न्याउला अठे रायु जमाने निला तर जु छे चाहिँ अठे मरु छेला जे जिगमी जन थे खजि नच त हैन के किजा पिनि मेस्ता आका बुंक्यो लिसिं काया इम त सम्हाले या लिसिं काया रेस्पोन्सिबिलिटी जुए ए जुले जिता वो सपने उली चाहिँ अठे मरु तर भन्छ जिया वनका चाहिँ ख वेक अप सँग छु म रासा तब न जित ये संकुचित छु अब पाइन न्या अयो चाहिँ चलन मरुका नापा ले जिलिपा श्रीमान नाप चाहिँ ज्यायो सिलसिला अलि पिनी ट्राभल याउनी बेला ड्रेस अप झियो ड्रेस अप नाला कम्फर्टेबल मजुल नि यङ भले मलाई अबले चाहिँ नि अलि अबले पाइन न्या सुरु याना अलि भरे युज टु ज्याउ न छु अलि अबले जस्तै फर्स्ट बिहान हो आंगन श्रीमान नाप्लाले चाहिँ एक अर्का त ठुकी त जी गयो म मनु अथवा बेक गयो म मनु अयो न खछु जी म अयो खदाइ ल छुया जी म न्याउसा आठो मनु जी न ब्या जी म जी ल मंगला न्याउसा थ मेसु राम्रो पार्ट जग शेयर याओ मला अयो टाइप खडियो अब यसको स्मार्ट जुया अटे खलाओ खय म सनी छु अबले तकल नि थे थयु बाला फुगन ट्याउ अयो सुजि अयो म हो एकछिन नाप्ला कफी सफी च्यासे टन्यो कि छुन्यो मला नल निल एकछिन 1 घण्टा 2 घण्टा नाप्ने बेला त अले का बाइ बाइ याना ने फुग्यो भरिपटि खला त उले जको जी उलिए जी अले उली मध्ये कलेज चाहिँ नि पिकनिक सिकनिक यिङकिबले चाहिँ भजन नाप्दै अयबले चाहिँ दै
मेबलेला नाप्लाउने ढका अब एकदम ए ना थयो एक अर्का यो बुझेजी अयो धावपट्टि ये मोठुनी छु अबले ए ठिकेमा थयो फिलिङ्स तेमा रे मसु इमो जक ठिक इम त जक यामाउपट्टि थयो कर्तव्य जक खन्छनी खनी छु अन जी चाहिँ अन ब्यानावना जी यामाउ कर्तव्य जक खनी खनी छु जी न जु इच्छा ठोडु जितन थे यामा ढका धाए म सडु नि सोचे मरु छु अबले चाहिँ जी चाहिँ यामा जी दना सुठे ठे यामा जी जाटिमा मला जी टाइमे सेवा यामा नकिमाल टुङ्किमाल छुची यामाल डोक्स त नकि ढुङ्गा ठन्ने माल मला जी बुहारी मनो जुसिन छे चबि द कस्तो नकि ढुङ्गा लास्ते नेमाल मला अब एक अपसन धाथे यामाल अयो जक थयो कन्ट्रिब्युसन जक जिउ खनि छ वो टाइमे चाहिँ आठौँको नेल अठेमको आठौँ आ जिउन अठेमको छ क्या जिन आम टाइम बिते जिउन जिउ जी धाइने नछ जिउ लाइफ एकदम ड्रास्टिक चेन्ज हो होला एकदमै चेन्ज पहिला नक्तिन धाइडु थे थयो बारे सोचावे मकु उकेचको सोचावे मनु आठौँ पनि विदेशै हामीले चाहियो मालचौँडु होला थै थौने लज गायो वे जुल्लीमा थौको ने चाहिँ लज गायो श्रीमान ट्राभल वनी ट्रेड फेयर पाके मगला अन चाहिबले जिन नाप नाप ट्राभल याव अले ट्राभल याबले आ चाहिँ पासा थिएँ जिबी वो जुल थौको ने अठेडो म जिबी एकदम पासा थिएँ छु एक अर्काप्रति नापा जी नज ताइ थिएँ याव अनुसार जो जो चाहिँ श्रीमान श्रीमती ताइला छौ डिस्टेन्स दुनी ओके आ चाहिँ नि के राछ नाप नाप जाया जुल वे कहि त जी ग्वालिया जी जितामा वेक लं ग्वालिया जी जी पासा थिएँ अले आ वेक छकनी कपिने जुसा वेक अफिस युडको जिन ठन ह्यान्डल यान बिउ अयो जिया चोल दित एक स्वेबले पहिले लाइफ आयो लाइफ एक कम्पेरियन स्वेबले गु लाइफ यो दित आयो लाइफ यो का अले आयो लाइफ यो का आल न्याउसा ओपन मगला नापले ग्याचुको छु एकदम ग्याजको ग्या खाली व छुडाइकी जी थे याद कि जी खाली थैट ठाउँमा सजाय बिउ थे जन्छ नाप चाहिँ जी त सुनानो म थाहा छ जी जस्तै जी नाप जिन मे दशको मे हाल्यो जी मे हाल ताल कि द या कि म या किउलो म खुनी का यार गटाइ नि तर जी ये थ हमेशा जी मे हाल्यो ताल कि छुजी जी अथवा आटो म थई कमजोरी दुने तर मेरो साइड एक सुयो खसा छिउ श्रीमान जो बन्डिङ दुनी छौ ट्रस्ट दुनी व्हाट हाइवे छिउ पहिला यो जुन छौ इमेज दुनी उके याना दु खटे जजो अब न ख अलि जु श्रीमानी छौ बन्डिङ न हाना जी मगे जॉइन्ट फ्यामिली जी न छ ताइ नि वे कन ब्याज या जीवन वे कन पछि मेना जी मम्मी जिम्मा जुन प अट्याचमेन्ट छ छाकी जिला जुल सेक्यो सिक्यो दुनियादारी सिक्यो ल वे कन प रिलेटेड जुल्ने छ वे कन पछि मेना निछि वे कन प बिजी का जिदु नि हजुर एजुली चाहिँ नि अयो खाली वा मम्मी ओ ठयो ज्या आठो व्यवहारले ठेठे सेकिमा खनिसा मलाई वे सेको वन वे सेको वन वो ज्या सेको ठुक्यो क्वा वास ड्याडी ना प अफिस यो ज्या जी सेकल छे पाखे सोसा मम्मी ना प छे यो घर व्यवहार सेकल मलाई अले ए अयोलिए बिजी जुल छु जी तबले हरेक चीज यो पोजिटिभ नेगेटिभ पार्टलाई दे तर दिदी त एक स्वेबले चाहिँ थौकने लाइफ चाहिँ एकदम बाला गला थौकने लाइफ बाला छु कथा नासा थौला जी भन्छ म चर्जी रुंगल छ एज वाइज न अले थयो टुटी थम भन्छ सक्षम न जुल वो जुले डिसिजन क्यापेसिटी न दत अले नापा चाहिँ गुली ग्याचीको याना वो यान छ या म खनी छु वो चीज म या जुसान छुए जी मखो खनी तर जी अनावश्यक अठे ज्ञाना दुनी थैट ठाम दुख बिया सुनानो रोके म यासा थमे सु टुटी थम चिना एना चोंचो खनी ढगा आ अनुभव जी छ अले ए जुले चाहिँ वो चीज या मखो चीज आ थम खुल्ले ज्या या फटन छ जी ए ज्या चाहिँ वो कन्डिसन चाहिँ आयो चाहिँ बाला तर ए ढका चाहिँ नि नापयो जुन रिस्पेक्ट यामा बडी तौर तरिका थमेसु थासे चोन माउल चोने माल्ने अबले न चोनमा आन चोनमा मगला थयो बाउन्ड्री टाइप चीज ल सिके माल बाउन्ड्री चोना चाहिँ नि तर थयो लागिन आवाज या फट नाप चाहिँ आवाज या आवाज पिकट के छुजी टाइप डर जुल आ चाहिँ नि मको आवाज चाहिँ या मा खनि टाइप सिल तर बाउन्ड्री सिके माल मलाई ए आवाज उठ्यामा वो एकदमै विरोध याना चाहिँ रेस्पेक्टे मयाओ माने यामा बिन माने मयाओ मतलब खन्या सेल्फिश न जी मजिल माने यामा बिन न माने यामा ल कर्तव्य न निभ्या माल साथ साथै थै त न सुया माल थयु इच्छा थमेसा याओ दको ठिका कर्तव्य न अधिकार न सिका या टास चाहिँ नि अफि थे छ दिन त हैसम्म सेल्फ रेस्पेक्ट दे माल अले दिदी एको स्वेबले पहिला सोमे हालिउला जुजुल पहिला चाहिँ दिदी ध्यान मफु अथवा दिदी इच्छा दुनी पहिला बिहा नि पुरा मजु आ या मासु अयो छुटामा छ अयो इच्छा न पुरा याद हुने छ अयो खास इच्छा त न आस्क छ मोर अब उली मध्ये छुरा छ जी म्युजिक लगे जो छ म्युजिक छौ ठाउँ सिक्क त यासा एकदमै एस्टाब्लिश्ड मखला वो चाहिँ नि जी फयु पोटेन्शियल जिके दु ताइ चाहिँ जी द उली विश्वास दु छ थै ठाउँमा चाहिँ
तर वो मोर्सा न ठिकै जो सुजी भगवान चाहिँ नि मखला झिउ लागि बाँलावे सोचे जुई ढका चाहिँ नि वो साइड बाई साइड जो हबी ख जो छौ कविता ढ्याबले हो म्युजिक ढ्याबले छौदो नि अटोमेटिकली ब्लडेड उपरी चीज जिया चाहिँ जिमी त योको 10 टाइम बी मफसा एक सा टाइम बिया वो न इच्छा पुरा यान्छौ यदु उके मध्ये ठुके हान जो लजगा जो जान जी जित अझको महो कि जो समाजित न भटी कन्ट्रिब्युसन इनडाइरेक्टली सा छु जो बाहे ज्या चौथे जना जित ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धी ह्यान्डिक्राफ्ट बागे मलाई अझै सुइचो बि सोक्ने पासमी वेक अप इन न छु ह्यान्डिक्राफ्ट लजगा दु वेक अप इन त न एक्सपोर्ट या मासु अथवा या ठाकुई चोसा सिना सम्पर्क तै दिस जुगा जु वना जु अले मोक्सला रास झिल एकदम ह्यान्डिक्राफ्ट धनी देशे खनि मलाई इले बेले एक्जिबिसन छ ज्या चौदो हस्तकला पाखे ज्या चौदो इले बेले मेब्लेन ज्या चौदो जि चाहिँ ह्याब्ले ल मरा योको चाहिँ नि एकदम टाइम बिया उके वनाका जी छा वनाले हाले अठे हेडो नि अठे ह्यान्डिक्राफ्ट यो छु चीज त चाहिँ नि जु पाखे अथवा जी चाहिँ नि द बाला तना जी सुइट अप्रोच याना जी वो जा हया सुइट बी दुसा जि त छौ स्याटिस्फ्याक्सन न जुई जान जुई मला ओले ए जी ह्यान्डिक्राफ्ट यो प्रोग्राम जिबले न वन्छ न उन दुखनी जिन धन अन्नपूर्ण होटेले जुबले सक वन हो ह्यान्डिक्राफ्ट मेला वनोले अन्न जो छाली कला पौवायु योको कम्पिटिसन है वेक अप विनर पिनसँग ताइचौ छु ठोय क जिम के सिपला दु तर आथो चाहिँ जिमस जो एक्सपोर्ट या मासु हो तर अय पि मनु जिमस मम्स्या जो न वेक अप मिसन द ताइदु ख हजुर ठिकै जो अयो जीवले छि कन्ट्याक्ट मजे चौजको जिफु मलाई कन्ट्याक्ट जुया छिसँग चाहिँ एक अर्काप्रति जस्तै कि थो छालियो ढ्याबले सब्जेक्ट छिउ ह्यान्डिक्राफ्टले यो कुदुनी काप लिसिकाया ऊन लिसिकाया पस्मिना लिसिकाया ज्वेलरी लिसिकाया मूर्ति दुकन्दु ऊ फ्याकल्टी अनुसार चाहिँ नि गन थासे चाहिँ नि जी ज्याया अन थासे चाहिँ उयो पनि वो सामान वनियो टाइप यो खसल झन् बाए लाने झन् नो कन्ट्याक्ट जुई मखला हजुर जिउ जी जाया था वो सामान वनियो खस वे कपिन अब कन्ट्याक्ट याना जी याफै हजुर ओइला दिनमा नाच जुन दिदी खलान दिल पहिला चाहिँ जी थयो लागि सोचे मयमा मनो तका आ जुजु आ थयो लागि जको मो परिवार लागि जको मो हैन होल थयो कम्युनिटी लागि सोचे सक्षम जुल आथो एक निन दुलेन एकदम थैटे गयो प्राउड फिल हुन्छ दिदी हजुर मलाई आशा थोए छोटो पोडकास्ट भएन गुली इन्स्पायर जुल जुए ला जो आ दिदी आज गुल्न सुक्ने 5 मिनेट हुने पहिला दिदी नाम कविता जोशी तका अथवा ए दाइचा मेलामी अथवा सिंगर धा मसियो वेक अप इन त चाहिँ दिदी पर्सनली मेसेज बिमा छ हजुर चुबिया दि पर्सनली ला आछि हरेक मनो यो हरेक थ यो विचारधारा दै मलाई जु ख गुलिस त यही मखो दक्षिण थ वदै नि दक्षिण जुइ दैला मरो तर एसा जी नर्मली चाहिँ छुटा छ नेपाल भाषा संगीत खेले चाहिँ नि जी म्युजिक ल जु छेयुपट्टि जु घराना जुल मगला अल एसा तब न चाहिँ जी वो नेपाली भाषा म्यु भाषा चाहिँ जी उली यो कुमी हालौ मरो बाल कार्यक्रम बच्चा जगा हालौ नेपाल भाषा त चाहिँ जी छ्या मोटो रासा ठो नेपाल भाषा संगीत खय त थन तक हे त जिम ड्याडी मगला वेक अप इन चाहिँ यो स्ट्रगल दुछु थौ छिस छेयु गजु जक खन्छौं छु बाला पार्ट जक नि उके यो पनि जगल छिस खय मखनी नि वो चीज चाहिँ नि वो जिम ड्याडी पिस मतलब भोगे याउदो छु वो जग चाड उठा खने याना गुली लवल जी गुली फ्युल जी गुली छुवल जी वो जग टेर गुली ठाकुल जी मलाई अयो अवस्था चाहिँ नि वो स्ट्रगल याना जग तया डीपीसी याना छेदना आ झिसला गजु जको छियो खछु गुली न झिस आ यान चनो नु टेक्नोलोजी अन्त रङ गयो पाओ टेक्सचर वाला पाओ कि मलाई साधारण पाओ कि वाटरप्रूफ रङ त्यो कि ढाजको झिस ठो मेन्टेन जको या चीज ख जगलो वेक अप स दुख याना तेर हुँला छ अयो वो चीज त झिसको प्ले लो मंके मजु मकला अयो नक्सा संघर्ष यापटी छे अयो मनु या छम म्या मजा जिया चाहिँ जी नेपाल भाषा संगीत खय त चाहिँ जु पाखे गेना टिबबी भई मगला छबु मिहाला जु तया चाहिँ जिठो न्याउसा नेपाल भाषा संगीत खय त अले जी चाहिँ एफएमए ज्याजो न न्याका जी न छको जल न्याथ नौ ख एफएमए ज्याजो न्याका जुला अथवा मिहाला जुला अयो दोको चीज याद कन्टिन्यू टाइम बित चाहिँ जुठो अवस्था चाहिँ जिन जदाइ थिए आजु म्यौ न ज्या बिजी जो कारण कन्टिन्यू या मफसा छु कथा चाहिँ नि जिठो जिउ नेपाल भाषा खय त संगीत खय त चुया छेट चाहिँ छुयामाला ओ चाहिँ जिन ब्ले या त तयार मगला हजुर जो बाहे छुजिरका उके लागि चाहिँ नि जी यान्चनो ख मगला
जी थो प्रोफेसनली जु जिम्मी हाली म खरगा जी एकदम हरेक थासे उना मी हाला चाहिँ ए न जी या मफु जी या न मयाना तर जी गुली न याना दुनुक लली 100% बिया चाहिँ नि नेपाल भाषा संगीत खय त ट्रे छेउ कारण उ छौ जको जो उद्देश्य ख उनी हमेशा यासा जो छ उली मध्ये जी उ चीज चाहिँ छु कन्ट्रिब्युट या फै जी जो पर्सनल कथा वो जको खज जो भिजन चाहिँ जिम्मी हाला एकदम हिट जीमा जी नेपाल भाषा पुरस्कार योको कामा अयो द छुए फिलिङ्स मरो जी चाहिँ नि छुया फै नेपाल भाषा संगीत खय त छुया छ त उली जको खजु ख चाहिँ नि आछिक पि सक्केस त निना थो पोडकास्ट निना चना दिपि सक्केसी त चाहिँ त्याउ ए ख नेपाल भाषा संगीत खय त माइ यान्दिस मकला हमेशा याउ जुसा हमेस त सपोर्ट यान्दिस गेना चाहिँ नि झिफक मिले जे ठो संगीत खय त मलाई कने कस चाहिँ न्हने छया चाहिँ नि इन्टरनेसनली नेपाल भाषा संगीत दगा चाहिँ म सिक्यो वो या त चाहिँ नि छमछम यहाँ छौ छौ लाबिल कि लथेनी नि जिमसा यहाँ चाहिँ वयो खसो दिदी नक्तिन जुन विचार तैदिन एकदम बाला तलमला जिमसा न त्यो नेपाल भाषा या न वो छ्याटा चाहिँ जी चाहिँ दिदी उठे जुन विचार तैदिल नि अनि विचार दुपी जिसँग लिंक अप गेना या हो दिदी छौ पोजिटिभ विचार तैदिल अनि पनि वे फुको आछि निवा खेले पहिला निसे अथवा आ सुसु यहाँ जोंडु वेक पिन त फुको पोडकास्ट या हजुर छो लिंक ला जुल्ने मलाई वेक पिन आ दिदी ख थौ थो पोडकास्ट थ्रु यो कोस यहाँ नियन दिल दिदी न अब विचार मिले जुपि छ दिदी त कन्ट्याक्ट तै हजुर मलाई एना एटलिस्ट त्यो झिउ जेनेरेसन आ चाहिँ छुया होले दिने ढाटे फुको सिरे हुल बेसो निसे कया गोजु छोकु छोको बागी तर आउ गोजु लागिन छिस टाइम बि मफै चोंदु हिचक्या जे चोंदु मलाई उके चाहिँ वो सल याना थमेसो तर्फ चाहिँ घेना छु कन्ट्रिब्युट याउ तगाजको ख छिसन थन ठुके नेपाल भाषा जि त छु बिल ढाउ म कि छिसन नेपाल भाषा त छुया फैले मकला छुया छ जी जिमे हामी छ भाला नेपाल भाषा छौ था हुनी छ छि पोडकास्ट याना था हुनी मलाई ज्याजो न्या कि मेसा एना ए थकान छै मलाई एना चाहिँ झिमिले ज्या था थका थमेसा गेना हो एना हैला हजुर जो दिदी ठौ दिदी न बखला बलाइना एकदम नेफिस चोना ला दिदी यो तर्फ न छु जिन लोबो दिदी ट्यामासो अटे छु जानी अथेले चाहिँ मन त त्यहाँ चला छु खला झिन हक्कु खला सिरै मको हजुर अनि पिसँग झि चाहिँ नि हरेक क्षेत्र यो को टपिक के भन्न नि झि छौ जको मजुसी मकला ज्यालिसी म्युजिक अलिसी पर्सनल लाइफ अलिसी ला हजुर हजुर खन्तल अभ्यास क थामा होला छु म ठे छ जो दिदी लास्ट डे दिदी एज अ सिंगर जो हिसाब हो छोफु मे नेनाया थोयो तो पॉडकास्ट सिरे के हजुर अन्त वो सीमा कचा हजुर वो द वन अफ माय फेभरेट कला गे न्यू लाइन नेन्दैला जो हजुर थुमिन जि आथौ काजा कथन हालेमा बले भति च खगो लो मन्थे च मोबाइल से जो दिदी मोबाइल से या छको हाले नि सीमा कच्चा चुली जाथे जाला जोवना छात खसानी सी झुल मना दो मना सीमा कच्चा चुली जाथे जाला जोवना छात खसानी सी झुल मना दो मना आथो सुको अन्तरा जोवास ल्याउने वया मिखा छ कपी कवैला थे सतु बतु साला छका हैका वैला थे ल्याउने वया मिखा छ कपी कवैला थे सतु बतु साला छका हैका वैला थे छै जक्का लुमा लुमा जिके जितना छत खसानी सी जिगु मना दो मना चुले ला 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 छत खसानी सी जुल मना दो मना वाओ दिदी वाओ थ्याङ्क यू सो मच तस्को लो मना गरबरे जुल हजुर ठिक जो दिदी फर्स्ट डे ठोमे हाला सूर्य माउ खनी ला सो भाइबे गयो नि पु भाइबो ठोमे चाहिँ नि मनराज दाइ नए चोइ ले चिना दिउ हजुर जिन जा दाइ थे मनराज दाइ न सिक्क पुसियाइ छु द मया छिपि मे हाले टोटे मज्यु नि टोटे मज्यु ढगा चाहिँ एकदम पुसियायु टोटौला मको छक्क भरि ज तापञ्चनी बले वेकन छिनछिने घन्टी बजेयु छु द हजुर का दाइ यावर गाता अले वेकन तयारी अन्त दि अले जी चाहिँ पियावन चसा ल्यावया अले मे हाल्यो एना चाहिँ नि ठो छपुनी मे चाहिँ जी हाला या नो अले मे दुई ढुङ्का चाहिँ 2-4 वर्ष 5 वर्ष लिपाजको भिजुअल जु त मे त ख ठुपी मगला ठुमे चाहिँ तब मरु दाइ नचोइदियो वे कयु न निपुमे जी हाला छपु ठोमे छपु जो बनाया रंग धाउ जु अखनो रिलिज जो परि मे अले मनराज दाइ न चाहिँ लेचिना दिउ मे खठो
아직도 어느 통탄 오야 직비나 부칼라나 하거나 처음이야 마테 푸르티웨르 हजुर प्लिज या मलाई टाइम चाहिँ म्यानेज याना सा न्याटना सा हजुर छपुमे चाहिँ नि या माल ढका चाहिँ द फुर्ती बोडो हजुर मला हजुर अब मे याना याक्न हानो याक्न नाप्ला कुदा या जो प्लिज चिक्पी सजिदा थन सदा बियादिला योको सुबादो चिक्पिनु टिम हजुर, तो नवीन शाक्य पोडकास्ट हजुर। को योको सुबादो हजुर हस् दिदी आफ्नो चाहिँ यो शुभा थौँ चाहिँ बा शुभा